네! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. آمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allah subhanahu wa ta'ala qulgan Qur'an ayetlerin sababın oşul jerde toprak yazlanıp жатқан ata-boblar ustun uruklarına oşamdan birge Törekul oğlu Çıngiz ata ustun arbağına bağışladık. Huday Teala жатқан жерlerin жайлуу кылып имандарын саламатта кыл. Ana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنذرناكم عذابا قريبا بالعالمين. آمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة. Hazret Rabbiyasında kayıtış bulup etken bir tuğandarımızdan arbaklarına bağışladık. Huday Teala жатқан жерlerin жайлуу toprakların torpa kılgın, arıkların gayırlı imanların salamat kıl ya Rabbel alemin. Allahümme Rabbena atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasanatan ve qina azaben nar bi rahmetike ya